Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu binyamakuru. Ngewe mwumva Nishimiyimana Emmanuel. Umusaruro mbumbe w'u Rwanda wiyongereyeho 9.8 kw'ijana. Inkuru dukesha igihe.com. Umusaruro mbumbe w'u Rwanda w'igihembwe cya kabiri cya 2024 wazamutse ku kigero cy'9.8 kw'ijana ugera kuri miliyari 4 na miliyoni 515 z'amafaranga y'u Rwanda, uvuye kuri miliyari 3 na miliyoni 972 z'amafaranga y'u Rwanda wari uriho mu gihembwe cya kabiri cya 2023. Muri 2024 umusaruro mbumbe witezweho kwiyongera ku rugero rwa 6.6 kw'ijana bitewe n'umusaruro wa serivisi n'uw'inganda ndetse no kuzahuka k'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Muri rusange mu gihembwe cya kabiri umusaruro mbumbe wiyongereyeho 9.8 kw'ijana nyuma y'uko wari wiyongereyeho 9.7 kw'ijana mu gihembwe cya mbere cy'umwaka. Mu cyiciro cy'ubukungu nk'ubuhinzi bwiyongereyeho 7 kw'ijana, inganda ziyongera 15 kw'ijana ndetse na serivisi ziyongeraho 10 kw'ijana. Mu buhinzi umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo wiyongereyeho 8 kw'ijana bitewe n'umusaruro mwiza w'igihembwe cya mbere cy'ihinga cya 2024. Umusaruro w'ibihingwa byoherezwa mu mahanga wagabanutseho 6 kw'ijana ugereranije n'uw'igihembwe cya kabiri cya 2023. National Institute of Statistics of Rwanda isobanura ko imwe mu mpamvu yatumye ibyoherezwa mu mahanga bigabanuka mu buhinzi nuko umusaruro wa kawa wagabanutse bitewe nuko byinshi mu biti bya kawa byashaje. Ubu hakaba hariho gahunda yo gutera ibishya. Mu nganda mu izamuka ry'umusaruro uruhare runini rungana na 18 kw'ijana rushingiye ku musaruro w'imirimo y'ubwubatsi ndetse n'izamuka rya 17 kw'ijana ry'umusaruro w'inganda zitunganya ibintu bidatunganye. Gusa umusaruro w'amabuye y'agaciro wagabanutseho 2 kw'ijana ugereranije n'uw'igihembwe cya kabiri cya 2023. Mu bijyanye na serivisi umusaruro w'ubucuruzi budandaza n'uburanguza wiyongereyeho 10 kw'ijana. Uw'ibikorwa by'ubwikorezi wiyongereyeho 9 kw'ijana bitewe ahanini n'ubwikorezi bwo mu kirere bwiyongereyeho 25 kw'ijana. Umusaruro w'amahoteli na restaurant wiyongereyeho 20 kw'ijana. Umusaruro wa serivisi z'ikoranabuhanga n'itumanaho wiyongeraho 30 kw'ijana mu gihe uwa serivisi z'ibigo z'ubwishingizi wiyongereyeho 10 kw'ijana. Nyirasafari yatorewe kuba umusenateri uhagarariye umujyi wa Kigali. Inkuru dukesha Imvankushya. Senateri Nyirasafari Esperance yatorewe kuba umusenateri uhagarariye umujyi wa Kigali ku majwi 63 kw'ijana na 15 yarabagize inteko itora. Akaba yari asanzwe ari vice perezida wa Sena y'u Rwanda. Ni mu matora y'abasenateri 12 yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Nzeri 2024 yakorewe mu ntara n'umujyi wa Kigali. Esperance Nyirasafari ni impuguke mu mategeko, akaba yari vice perezida wa Sena y'u Rwanda kuva tariki ya 17 Ukwakira 2019. Ni inshingano yahawe nyuma yaho Perezida wa Repubulika Paul Kagame amushyizeho. Mbere yuko abasenateri, Nyirasafari yari minisitiri w'yahoze ari Minisiteri y'Umuco na Siporo. Imirimo yakoze kuva tariki ya 16 Ukwakira 2018 kugeza tariki ya 22 Nzeri 2019. Kuva tariki ya 5 Ukwakira 2016 kugeza tariki ya 18 Ukwakira 2018 yari Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Goma hari abacanshuro 7 bo muri Romania bafatiwe mu gace ka Bweramana. Inkuru dukesha Rwanda Tribune. Amakuru agera kuri Rwanda Tribune aravuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 waba warafashe bugwate abarwanyi 7 b'abacanshuro b'abazungu aho waba witeguye kubereka itangazamakuru. Amasoko ya Rwanda Tribune ari mu gace ka Bweramana hafi y'umujyi wa Sake avuga ko hari abarwanyi b'abacanshuro bakomoka mu gihugu cya Romania baba bafashwe n'umutwe wa M23 mu mirwano imaze iminsi ibera
hejuru y'imisozi ya Sake. Abacanshuro b'Abanyaromaniya bakaba barafashwe mu minsi itandukanye, aho bamwe bafatiwe mu gace ka Ikiropo, abandi bagafatirwa mu bice bya Bweramana. Umwe mu barwanyi ba M23 utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye isoko ya Rwanda Tribune iri mu Mugunga ko M23 yateguye gushyira hanze amakuru y'abo barwanyi. Si ubwa mbere aba banyamahanga b'uruhu rwera bahuriye n'uruva gusenya mu ishyamba rya Kongo, kuko no mu ntangiriro z'uyu mwaka izi nyeshyamba za M23 zerekanye ibyangombwa by'abacanshuro babiri bakomoka muri Romania baguye ku rugamba muri Masisi. Umuvugizi wa politiki w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka kuri Twitter yagaragaje imirambo y'abantu bafite uruhu rwera n'ibyangombwa biriho amafoto yabo. Agace ka Bweramana gaherereye muri Groupement ya Bunyishanga muri teritwari ya Masisi, kakaba ari agace kari mu masunzu ya Sake. Ako gace kakaba kamaze igihe ari isibaniro ry'imirwano ihuriwemo n'ihuriro ry'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ari namwo aba bacanshuro babarizwa, aho bahanganye n'umutwe wa M23 urwanya leta.